Ka Meghalaya Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh menta ka singi khat rutrik klalingkot kala penlong ka workshop ban pensung thok pai ba alor ka PM Vishwakarma ya ka bla penlong hadur barsinong farms im ka PM Vishwakarma ka scheme ka bla palai pai ba do Prime Minister kari Narendra Modi na ka menta ban yarap shikin no thanjan bar kinong snaji sna kti bakal long shi benta ban ajing yarap bar jimentoy na ka menta ki pai ba long sung snong ka jela bat kari hi bar ko wei haka balawan ban persapit ba halor ka nikamat daw ba wan kit posna General Secretary BJP Meghalaya Hakan ka singil awan bersenghilang do Rickman Jimomin Presiden BJP Meghalaya ke Dr. Finela Nonglan uba sen thaba Presiden BJP Ribhoy uba Silent Star Rani Secretary BJP Ribhoy uba wan prang sumer Assistant Ramba Shnong Phams im lambat kiwe kinong kam ba khmat ke parti BJP Hakan ka singi ka Bharatiya Janata Party Meghalaya kala preng somharu ik saungut kirang ba keblawan ban peniso ila desha ka parti Graduação yang skin PM Vishwakarma. Bom graduação. Kalau mau graduação, praktik. Kalau ke information ke kam haban posting nomor 2 kinong ke kam jaka parti. Di number 1 shwa bangin lech ki pada ni haban skopo shwa bangi kinong ke kam ke yang ke PM Vishwakarma. Kani ke skin mai kabarang sudah launch ini launch menteri rangba ha kakanya tarik bulan September arajan Abdullah. Kejimpu jong menteri rangba habawara yang skin kalau ba kuno ban ailat ban yarap ya katukan ni kibatrai gini gicat kau nomor pi kata ke dream baong ni mana Viksit Bharat pi ke jumut shwa bangilong develop kumkari kamentara bangilong develop lada ki bri jungi ki palong empower kata ke the vision jong Prime Minister kamu empowerment to the least of the person. Ngatrai biasa ngatrai pun nanti pitong dan ke parti jungi ke konsep hi ke follow by ke ideology of integral humanism and ideology of antodaya ke diketin santet kamu kabala lagi tinggi beliau kiparit kimpatyo ya ke bha kimpatyo ya ke rat jingirap kimpala ban kio ke jingim jungi kanong babai ya ke ri jungi bahkan kio bahkan luar katakan nam Viksit Bharat. Tu Prime Minister nado bola shinti ke kami kikam jengu palafat kat kiskin ki mami. Kita percaya kata kapang, but the least of the least should be empowered. Nado iskin PMAY ban thawiyen, nado iskin ujwala ban ai gas, nado itis project isin naikkan kita nado saus tali. But ni jenis po kata ni kata ke penetration juga tak skin kada kambulan bon gibreget pe wala PCR bon gibreget tekan no toy ti gibreu ki bangdan ka parti kinong te ye install ni skin dekat ka kamram jungi bay ka kamram jungi kung kita kinong kit kam jung parti habang yung karya karta haga parti jungi bakraw do uday karya karta not the president not the secretary nothing bakraw do Uday Karyakata. The most important member of our party is the Karyakata. Tamat mapi. Iway na pa iwi. You are an ambassador of a developed India. Tamat habang mo Viksit Bharat ambassador. Tamat ngaro. Ngadi uta uksiyang unong raktin. Nya kata ke developed India. Lani ke India. Kabalakiyo hagaray kapal. Perhatian pada orang ke skim, mereka ni ke skim jinsya. Ngatrai hapo kisnong jongpi kan nam kinong sojan. Dan bon kinong sojan. Dia muncul lagi bon kinong sojan. Kidan nam kinong hapsnyo. Dan kidan kinong hapsnyo to. Kidan kinong sona ki welding ki balai. Dia muncul kata begibun kanina ka PM Vishwakarma ni ketika skim nam kita beliau kita pendangkam daga keti Vishwakarma teman somebody who can create ubala ban perwandur ban thaudur daga keti he is a Vishwakarma and kenika skim ka debate directly daga bentajuki pada jumpa menteri rangba kalong ba kini ki beliau bedi bateri ini jakam kinakam empowerment Nagaliang sarkar min shwa sarkar BJP
Kipun kipan kimyo lah dunia, kimyo. Tiap net sebang man shimlun, man you have to go through the process. Kasi nang scheme na DIC man siya kapag si ay siya umulong po. Launch ng scheme, kini kibri-bri kini kam kibri-bri bro, kinayo ya kalat ng empowerment. Then number 1, kibala kan apply kini scheme, baik tu kibri-bri dakakti kita kam. Number 2, ya kibri kibampak tray bat kibakwa ban tray, kibakwa bat shinti kini kikam, punyo ru ya kalat balik training. Kadang ke training lepas sanski, nama kini kikam kiba kini kikam kini handi works, nama pila ban hikai apa sanski, kadang ke training ke bakat sanski. Kino kiban sa enroll ya nadi ya kani scheme, kibampak ban ni kanu skill certificate ha katijuki kila balai kani training. Kani ka training, hapon ba pila training ro pinyo stipend sans pa sisi. Kataro ba ada soka? No, kino kiban sa register sin, kita yo ek stipend ko sans pa. But anda kila ada ka training, masih ada ka training ko sans ki, jadi ka training ka salong lagi industry centers. Nomor based on enrollment, semua ibu enroll yang di nampak tailoring. Tamun ada di pedul, ada lupa certificate. Tamun unyo yang katuka one time incentive, toolkit incentive ikut kita. Tak sana jatingga unyo lani unyo bantit ya. Toolkit incentive bantit machine ya bantit kilo. Kini kita balik welding, kila bantit machine jengki. Toolkit incentive of 15,000. Anda kiladap ya yo yang toolkit incentive. Nak kalian berserta. Tak ada tinggalap ya pergi berpension ya kalon, berpenhe ya kam jompi. Berpension ya kalon ke peningkong bau ni Vishwakarma uno kalon silak tengah hakasut batang sam tengah sisnan. Hakapakai benda sut setengah sisnan ngatai dunia sud no. Ngatai wadi kibang bagaimana? This is the first time the government wants to help kasut san kasisnan for 18 months. Tamu kani silak tengah pihak run for 18 months, pay back. Anda berada di loan ke bawah at the rate of 5% for 18 months. Salong eligible. So yang second tranche of loan kata kalau arlak tengah. And you have heard about Namo app. Regarding Namo app, let me tell you a little bit of Namo app. See, our state never come up in our national level. Where Meghalaya is always zero in all the activities. But today, with my color up, I will say Meghalaya is third in the Northeast on Namo app. We are the third. And in the rest of the country, out of 37 organizational states, we are on top 20. We are 19th. So now it is not only my party, and I'm not going to say as I. Now we have to work it out to bring up this party. So, my dear friends, Karikatas, my brothers and sisters, let us complete our organizational work first. Mandal is not yet completed, so Mandal has to be completed within this week. Yeah, within this week. And boot level, we have to start. We have to start, and our people, we all will go to all the boot level. We will ask everyone helps to be there to help the boot president to complete its boot level before MP election.